por su asistencia a esta rueda de prensa, tanto de forma en directo como en forma virtual. Mi objetivo y el objetivo de nosotros tres que estamos hoy aquí es darles cuenta de los presupuestos aprobados para el año 2021 y de detallar. Kontutan aukita, gaur ospatu dugun diputatu kontseiluan onartu ditugula, proiektu bezala, eta gaur bertan eramango ditugula batzar nagusietara. Eraz, prozesu orain hasten da, aurreikusten dugu gutxo gara 1000 beten buruan eukiko dugula ja aurrekontua onartuta, beraz, guretzako oso importantea zen gaur, aurrekontu proiektu horren ildo nagusiak publiko egitea, eta gero, dituzuen galdera erantzuteko edo prest. Ekitaldia edo prentsaurrokoa nik hasiko dut, nik egingo du sarrera bat, ondoren Jokin Peronak xetasunak aipatuko ditu, eta ekitaldia, Jose Nazio bukatuko du ekitaldia, eta gero, pentsaurrokoa, eta gero ondoren galderei erantzuteko prest guztiz. Nik esan, normalean, nik uste merezi duela pixat azaltzea, denbora pixkat eskaintzea azalpenari zergatik, atzerapena, zergatik normalean, urriaren amaieran, aurkezten genituen aurrekontu batzu batzar nagusitan, eta horren dekalajea zen, urte bukaeran onartuak egotea, nola atzeratzen dugun, aurkezpen horrek, eta nola atzeratzen den, gutxo gara pare bat hilabete aurrekontuen onarpena. Eta hori, azaltzeko esango genuke, lehenik eta behin, guk urriaren erdialdera jakin genuela, Euskal instituzioak batzorde mixtoan estatuarekin adostu genuen ze defizit hartzeko modu aukiko genuen, eta gero baita ere erakunde barruan, Euskal sistema barruan erabaki izan Gipuzkoari zenbat tokatzen zaion, da orduan gutxo gara esan dezakegu, urrian erdialdera jakin genuela zein izan zen datua, beraz zorpetzeko eta defizit hartzeko datua urriaren erdialdean jakin genuen. Horrek atzeratu zuen asko prozesua, normalean aurrekontuen kalkuluak eta egiten ja hasten geralako uda aurretik, oporrak aurretik, uztailean hasten gera, irailaren hasieran ja prozesua martxan dago, beraz, horrek esan nahi du, urriaren erdian datu nagusia jakinda, prozesu guztia asko atzeratzen zela. Eta horregatik, hori izango ditzateke lehenengo mugarria. Noiz jakin genuen, ze zorpetze eukiko genuen eta ze defizit hartzeko aukera eukiko genuen. Hori izan zen lehenengo datua. Eta bigarrengoa, da jakitzea baita ere Next Generation Euskadi ze proiektu osatu egongo zen, eta bertan zeuden Gipuzkoako proiektuak aurrera egingo zuten ala ez. Eta hori jakin genuen abenduaren amaieran. Beraz, urriaren erdialdean defizita eta Next Generationko proiektuak zeintzuk egingo zuten aurrera urte bukaeran, abenduaren amaieran. Beraz, bi datu horiekin garbi dagoena da gure aurrekontuaren oinarri importanteenetakoak noiz jakin genituen, datu bezala ongi azaltzen dela esan dudanarekin. Eta bi datu horiek funtsezkoak izan dira aurrekontu hau diseinatzeko eta beraz horrek azaltzen du baita ere zergatik atzerago atotzen aurrekontu hauek. Prorrogan sartu behar izan dute, baina guk uste dugu merezi izan duela, hain zuzen ere, zirkustantzi berezi batzutan aurrekontu berezi batzu direlako. Eta nik uste gaurko agerraldia ere, arlo horretan baita ere berezia dela. Nioen bezala, egutegia izango da gaur bertan batzar nagusietara eraman, eta pare bat hilabeteko prozesua eramango du batzordeetan, debateak, eta azkenean onespena plenoan, gutxo gara pare bat hilabeteko prozesuan. Zeintzu dira aurrekontu hauetan ezartzen diren lehentasun nagusiak, eta magnitude nagusiak. Lehenik eta bain esan beharra dauko, COVID-19 markatutako aurrekontu batzu direla, hori esan beharrik ere ez dago, baina esango dut. Eta gero baita ere gure helburu nagusia dala, pixka gure lurraldean, gure herrialdean dauden persona eta erakunde zaurgarrienak, ahulenak babestea. Hori betidanik esan izan dugu eta egin izan dugu, baina kasu honetan bereziki da importantea hori azpimarratzea. Eta beraz, gure aurrekontuak dira sozialak, izango dira eraldatzaileak eta baita ere inbertsioan oinarrituak. Inbertsio, apustu handia egiten dugulako
aurrekontu hauetan, eta hori gero azpimarratuko dugu eta señalatuko dugu. Por lo tanto, estamos hablando de que van a ser unos presupuestos sociales, transformadores e inversores. Estamos hablando, por lo tanto, de que van a estar encaminados a hacer frente a la crisis sociosanitaria que estamos viviendo en este momento. Haremos también un esfuerzo para hacer frente a la crisis económica ligada a la pandemia también, a los efectos económicos de la pandemia, y también vamos a incidir especialmente en el futuro del territorio de Guipúzcoa desde la perspectiva del escenario post-pandemia. Esos tres elementos son los que definen este presupuesto, los objetivos fundamentales de este presupuesto. Guk, beraz, ezartzen ditugun tesi nagusiak dira alde batetik osasun krisialdiari aurre egin behar digula, krisi ekonomikoari aurre egin behar digula, eta Gipuzkoako etorkizunari aurre egin behar digula baita ere, bere erronka nagusiei, ezarriz baita aurrekontu hauekin zein izango dan pandemia ondoreneko egoera soziala eta ekonomikoa Gipuzkoan. Eta hor, azpimarra jartzen dugu. Zeintzu dira zenbaki nagusiak? Presupuestoak edukiko duten kopurua da 983 milioikoa, eta hazkundea izango da 78 milioi eurokoa aurrekontuarekin parekatuz, eta portzentaian hazkundea da 7,4%. Eta hor, uste duguna da, zenbakita kopuru horiekin, egiten dugula izugarrizko apustua Gipuzkoan. Instituzionalki eta sozialki aurrekontuek ezartzen dute apustu oso importante bat. Eta apustu hori egiten dugu nagusiki horretarako aukera finantzera daukagulako. Alegia, ez dugu ahaztu behar, azkeneko urtetan, esfortzu berezi egin dugula gure kontuak garbitzeko eta egonkortzeko. Eta hor, zorpetzearen jaitsiera importantea izan da, eta gogoraziko dizuet zein izan da azken urtetako esfortzua gure erakundearen ikuspegitik. Eta da, adibidez, guk 2018 eta 2019an, bi urtean, 130 milioitan jaitsi duen zorra Foru Aldundian. 130 milioi bi urtean izan zen zorraren jaitsiera. Horrek zer ekarri du? Ekarri duguna da, aurrekontu batzuk saneatuak, aurrekontu batzuk egonkortasun handia zeukatenak, eta beraz ematen ziguten aukera zorpetze berri bati aurre egiteko. Ikusirik gainera horrek ekartzezaken defizita hartzeko aukera genukeela, batzorde mistoak ireki zigun atzea hori izan zalako, orduan hortik datoze batipat gure aurrekontuak espansiboak direla, ez? Pixka bat zabaldu egiten dute orain arteko genukan orubea edo lurra edo espazioa, ez? Eta orduan, esaten nuen ez, 130 milioi eurotako jaitsiera egon balin bada zorrean, zorra hartzen dugu 118 milioitan. Horrek esan nahi duena da, urte bakar batean, esfortzu oso handia eta apustu oso importante egiten dugula, ez. 2021 batean, 118 milioiko zorpetze hartzen dugu, eta horrek egingo dio aurre alde batetik aurreikusten dugun jaitsierari, diru bilketaren ikuspegitik, 60 milioiko jaitsiera aurreikusten dugu, eta zorpetze horrek jaitsiera horri aurre egiteko balioko du. Eta gero baita ere, gure baliabide erabilgarriak 58 milioitan hazteko aukera ematen dugu zorpetze horrek. Eta ez dugu ahaztu behar baita ere, zorpetze horren parte importante bat 40% gure udalek hartu dezaketela. Gipuzkoak zeukan zorpetzeko aukera, 40%an udalek hartuko dute, eta guk egiten duguna da, beraz, gure 60 hori topera eraman. Eta hori dira, beraz, 118 milioi horiek. Hori da, gaurkoan azpimarratu nahi genukeen ideia importantenetako bat. Azken urteetan egin den esfortzuaren ondorioz, zorpetzeko aukera daukagu, eta zorpetze hori probestuko dugu, eta defiziten erortzeko daukagun aukera toperaino eramango dugu. Beraz, apustu politikoa erabatekoa da. Eta ambizio handikoa da, gaurko aurrekontu hauetan. Zeintzu dira helburu nagusiak? Lehenengoa, nabarmena da krisi soziosanitariari aurre egiteko apustua. Dakizuen bezala, osasun krisi bat bizi dugu, baina krisi horrekin batera
gure gizarte politiketan, beraz, ez, arlo soziosanitarioan baita ere, eragin izugarria dauka, eta hor, garbi dago gure apustuak horri heldu behar diola lehentasun nagusi bezala. Eta beraz, indartu egiten dira gure politikak, gizarte politikak, eta batez ere gizarte politikak pandemiaren argitara, pandemiari behar dan bezala aurre egiteko. Gizarte politikan partidak, lehenengo aldiz gure historian 400 milioiko kopurua pasatuko du. Denera, 419 milioi euro destinatuko zaizkio gizarte politiken atalari. Sekula ez bezala. Era absolutuan ikusita, ikuspegi absolututik, 19 milioi euroko azkundea da iazkoarekin parekatuz, eta horrek porzentalki 4,8ko azkundea ekarriko du. Eta aipatu baita ere, iazkoan 13,2 milioiko kantidade bat eskaintzen geniola COVID gastu bezala definitzen genuen partida bati, eta hori, bera, 10,5 milioikoa izango dela 2020ko aurrekontuan. Hori da, egiten duen aurreikuspena COVID-ari aurre egiteko. Denera, beraz, esaten duen bezala, 419 milioi euro gizarte politiketan, eta horrek, agerian ipintzen du ze apustu egiten dugun gizarte politikan eta baita ere COVID-aren arloa azpimarratuz. Beste aipamen bat egin genuen baita ere, persona zaharren zainketa partidari edo konzeptuari. Persona zaharrak zaintzeko Gipuzkoak azken urtetan izugarrizko aurrera pausua eman du, eta horrek esan nahi duena da, orain arte partida honek importantzia handi balea mazaukan, sekula ez bezalako apustu edukiko dugula une honetan aurrekontu hauetan. Eta hor, esan dezakegu, egoitzetan azkundea 10 milioikoa izango dela, eta kabiari beste 4 milioi eskainiko zaizkiola. Denera, zaharren, gure lurraldeko zaharren zaintzari destinatuak 150 milioi euro izango dira. Gure gizarte politiketan partida nagusia zalantzarik gabe. Eta ez dugu gaztu behar ez da ere, 419 milioietatik aparte, gero daudela beste bi partida importante, gizarte politiken barruan sartu ditazkegunak, baina ez direnak gizarte politiken departamentukoak. Eta hori dira, adinberri proiektuan egiten dugun apustua, 12,4 milioikoa dijoa aurrekontu hauetan. Dakizuen bezala, adinberri proiektu estrategikoa da, eta gainera azpiegitura importante dauka, referentzi zentrua dauka Pasaian diseinatua, eta hor dira 12,4 milioiak, eta gero elkarrekin, bazterkeri arriskoan dauden personak eta enplegarritasun plana izan ditekena baita ere, burutzeko datorren urtean, urten, 2021 batean, horrek 3,3 milioiko partidu bat eramango du. Beraz, hor ikustu duzu baita ere, denera gizarte politiken arloak, gizarte politiken departamentuak gehi apatu dituan bi apustu horiek, ekarriko dutela 454,7 milioiko kantidade ekonomikoak, denera. Ez nuke lio gehiagi sartu nahi, baina ulertzen diazu, izango lehizateke alde batetik gizarte politikako departamentua daukan presupuestoa, 419 gehi apustu estrategikoak. Denera beraz, 454,7. Gero, gizarte politiketan azpimarra jarri nahi dugu, guk ikusten dugulako aurten gure aurrekontuaren oinarri importantenetako bat, ez balima importantena bera hau dela, ez? Zein da beste ezaugarri bat? Urtero aipatzen dugun datu bat da, Gipuzkoan pertsona bakoitzak zenbat eskaintzen dion gizarte politikako departamentuari edo partidari. Eta aurten ere rekorra puskatu dugu, eta aurten 600 euro pertsonako destinatzen dira gizarte politikatarako. 34 euro gehiago iaz baino. Eta rekor historikoa da. Beraz, une honetan, 2021 batera begira, Gipuzkoar bakoitzak 600 euro eskaintzen dizkio gizarte politikei. Ulertzeko, per capita hori da gastua gizarte politiketan. Rekor absolutua. Eta guzti horrek ekartzen diguna da, blindatu egiten ditugula gizarte politikak eta pixkat persona ahulenen zaintza gure lurraldean, eta berriro ere azpimarratu dezakegu, kasu honetan inoiz baino, oinarri zabalago batekin, oinarri sendoago batekin, hauek direla gure historiako aurrekontu sozialenak. Zalantza izpirik gabe. Bigarren helburu nagusia, zein da?
krisi ekonomikoari aurre egitea, aipatu du lehenago. Hor, esan dezakegu, sustapen ekonomikoko departamentuak, dakizuen bezala, gero baita ere, bere gainartzen du proiektu estrategikoen departamentua, lehenago 2 departamentu zirenak, orain bat dira, eta gastu ikuspegitik, aurrekontu hori 129an igoko da aurrekontuetan, eta iritsiko da 115 milioira. Hor ere, izango litzateke pixkat, bigarren apustu nagusia aurrekontu hauetan. Hor, esan behar daukagu, ekonomia suspertzeko plan bat lantzen ari dela une honetan sustapen ekonomikoko departamentua, lantzen ari gara, urrengo hilabetetan plazaratuko duguna, bere denbora hartuko dugu, baina oso importantea izango da, eta beraz, horrek bere partida dauka aurrekontu hauetan, eta krisiari aurre egiteko tresna nagusia izango da foru aldundiaren ikuspegitik. Eta berriro diot, hor ere, COVID-19ak eta krisiak gehien kolpatu dituen sektorei babesa eskaintza eta helburu nagusia. Hirugarren helburu nagusia, eraikitzea guztion artean lurraldearekin postpandemia etorkizuna, ez? Etorkizun oparoa dauka Gipuzkoak, baina horretara iristeko guztion artean esfortzu handien beharra daukagu, eta aurrekontu hauek horri, esfortzu guzti horri babesa eskaintzen diete. Eta hori izango litzateke gure aurrekontu honen 3. helburu nagusia. Lehenengoa gizarte politikak, bigarrengoa sustapen ekonomikoa, esan dezakegu krisiari aurre egitea, eta 3. etorkizuna eraikitzea. Zeintzu dira Europa mailan ezartzen diren kontzeptu nagusiak etorkizuna eraikitzeko? Lehenengoa digitalizazioa, bigarrena da iraunkortasuna, eta 3. erresilientzia. Beraz, 3 kontzeptu horiek oinarri hartuta, martxan jartzen ditugu gure proiektu estrategiko guztiak, eta horiek edukiko dute 38,5 milioi euroko kopuru bat. Etorkizuneko proiektuak aurrera ateratzeko. Gehienak, Euskadi Next proiektuan edo egitasmoan sartzen direnak, lehenago aipatu dut, eta batipat azpiegiturak eta proiektu batzuk martxan jartzeko helburua dutenak. Denera, 38,5 milioi euro. Aurrekontuetan gero, desglosea egongo guzti horrena. Aipatzeagatik batzuk, lehenago aipatu dut adin berri, 12,4 milioirekin, mobilek 17 milioi hartuko ditu aurrekontuetan, elkarrekin laneanek aipatu dut 3,3 milioi, eta adibidez naturklimak aurrekontuetan hasteko 3 milioi euro izango ditu. Bere azpiegitura eta proiektua martxan jartzeko. Eta amaitzeko sarrera hau nik esango nuke, garbi dagoela lehenagoti landu genituen proiektu horiek ematen dutela aukera apustu egiteko, beraz, helduta dauden proiektu batzu dauzkagu eskua artean, eta heldutasun horrek konfiantza ematen dugu, bazkenean Europako dirulaguntza izango dutela. Hori da konfiantza, baina garbi dagoena da, hori egon, ala ez, gure oinarrian dauden proiektua direla, apustu importantea direla, konpartitxuak eta oso sinetxi dauzkagula apustu horiek, eta Europako dirulaguntzarik egongo ez balitzere aurrera egingo gendukela proiektu horiekin. Garbi dago, Europako dirulaguntzek ambizioz haratago joatera, denboraz bizkorrago ibiltzea eskainiko lehukela aukera, baina konfiantza horrekin batera esan dudana da, guk apustu horiek mantenduko ditugula. Europako dirulaguntzak egon, ala ez. Hor, ezartzen da benetan guk egiten dugun apustua, etorkizunari begira aurrekontu hauetan. Eta azkeneko konzeptua, Europak ezartzen du digitalizazio atala, apustua, hor, inbertsioa 38 milioi eurokoa izango dela aurrekontu hauetan, denera, eta hor ere, egiten dugu Europa oso nabarmena. Uste dugulako gure erakundeak berritzeko ere, beharra daukala eta digitalizazioak laguntza handi eskainiko digula. Hori izan pixkan nire hasierako sarrera, eta beraz, hemendik aurrera Jokin Iria Dekitza. Eskerrik asko, Markel. Egun denoi, ongitorri, zuzen zaudetenak, eta bai streaming bidez zaudeten hoi. Aurrekontu proiektu honen aurkezpenai jarraituz, aurreneko gaia komentatu nahiko genukena da, gure aurrekontuaren banaketa. Ohikoa da, urtero erakusten dugu taula hau, benetan gure zergabilketaren zati handiena 170 Eusko Jaurlaritzara doa bideratuta. Hau da, biltzea espero dugun 4.972 milioi euro horietatik 3.234 Eusko Jaurlaritzara zuzenduko dira. Beste 488 foru funtsan bitartez
udali zuzenduko zaie, eta kupoa ere 455 milioi euro zuzenduko dira. Hiru kontzeptu horiek alde batera utzita, hor azaltzen da Markelek oraintxe aipatu duen gure aurrekontu propia 983 milioi eurokoa izango dela. Hurrengo diapositiban ikus dezakeguna da pixka bat zergabilketan garapena zein izan dan. Grafika 2005etik jarri nahi izan dugu, ikusteko baita ere aurreko krisiaren ondorioz zein izan zen eragina zergabilketan, eta hor ikusi dezakegu 2007 eta 2009 artean gure zergabilketa 22-23 inguruan jaitsi zela 2 urtetan. Hori aintzat hartuta, kasu honetan baita ikusten dugu urtez urte langa hori gainditzen joan izan garela lehengo urte arte, eta aurrekontuekiko aurten 9,5% jaitsiko litzateke gure zergabilketa, eta 488 milioi euroko inpaktu bat edukiko luke gure kontuetan orokorrean. Eta Markelek esan duen bezala, baliabide erabilgarritan 60 milioi euroko zergabilketa edo baliabide gutxiago edukiko lituzke Gipuzkoako foru aldundiak. Departamentuz departamentu hurrengo diapositiban ikusten baldin badugu, hemen aurreneko mezua Markelek esan duen mezua. Hazkunde guzti horretatik bi ardatz nagusi ikusi daitezke argi eta garbi. 77 milioi euroko hazkunde horretatik 80% gizarte politika eta sustapen ekonomikora zuzenduta daude. 80%. Beraz, gure apustua argia da zentzu horretan. Departamentu bakoitza ikusiko bagenu, diputatu nagusien alorran 5,06ko hazkunde badago, 1,1 milioi euro, eta pare bat proiektua aipatzearren, hemen edukiko genuke alde batetik Arantzazuko laborategian egingo diren inbertsioak, eta beste alde batetik Climate Kick Knowledge Innovation Community era zuzenduko ditugun beste laguntza batzuk ere bai, beste proiektu bat ere bai. Bigarren esparruan gobernantza departamentua dukagu, eta gobernantza departamentuan txertatzen da bai ogasunarekin batera ere bai, eraldaketa digitalaren inguruko inbertsio handienak hemen daude. Gobernantzan IZFE dago, eta hor dagoen hazkunde hori gehien bat sustatuta dago eraldaketa digital hortan, eta gehien bat inbertsioak egingo ditugu azpiegitura teknologiko egoki bat edukitzeko hurrengo urteetarako. Hirugarren departamentua, Jose Ignacio Asensoren departamentua ingurumen arloan, nabarmentzeko proiektua argi eta garbi Naturklima proiektua izango litzateke, 3 milioi euroko zuzkidura batekin aurten, eta benetan proiektua hurrengo hilabetetan ja abian jarrita egongo da, eta realitate bat bihurtzen izango da hurrengo hilabetetan. Ondoren, aipatu den bezala ekonomia sustapena daukagu, Markelek aipatu du, hazkunde nabarmena, kasu honetan 32 milioi euroko hazkundea, 1,39, eta hemen bai hazkundea dago gehien bat proiektu estrategikoetan zentratuta. Hau da, etorkizuna eraldatu dezakeen eta etorkizuneko sektore horiek bultzatzeko Gipuzkoa eta izan ditezen zutabe Gipuzkoanentzat hor daude. Mobil hor dago, Adinberri hor dago, Elkarrekin hor dago, orduan hor, benetan apustu nabarmen egiten dugu epe luzea, baina baita ere aipatu den sustapen plan hori reaktibatzeko plan hori ere hemen dago, eta hurrengo hilabetetan jakinaraziko zaizue zein diren xehetasunak. Ondoren, mugikortasuneko departamentuan 6,2 milioi euroko hazkundea, 1,9, eta hemen gehien bat mugikortasunari loturiko, lurralde guzi loturiko partidak ditugu, krisi garaionei dagokio bezala, hor apustu bat ere egin nahi dugu, eta tiketin programa ere hortxe daukagu. Ondoren, nik zuzentzen dudan departamentua, gure departamentu oso simplea da, guk pertsonak eta teknologia daukagu, eta kasu honetan gure hazkunde gehiena teknologiari zentratuta dago, izan ere guk informazio iturri gero eta gehiago dauzkagu, eta kudeatzeko garaian teknologiarekin baliatu behar dugu, eta gehien bat aitzindariak dian teknologia horiekin eraginkorrak izan gaitezen, alde batetik zerbitzuen eskaintzeko aitortzea, eta beste alde batetik iruzurraren aurkako burruka hori are eta eraginkorragoa izan dadin. Azkenik bidazpegiturak. Bidazpegituretan hemen
esan dugun proiektu estrategiko horietan, 38,5 horietan, ez daude bide azpiegituretan dauzkagun beste proiektuak, baina era berean estrategikoak izan ditezkenak lurraldearentzat. Eta hemen daude 27 poligonoko inbertsioak, daude Azkoitia Aurretxun 3 tramo horietatik bat hasiko gara egiten, eta baita ere Europatik datozen zuzentarauen ondorioz, A15 autobidean dauzkagun turen horien egokitzapena eta berritzea. Osotasun batean, azpiegitura horiek batzen dituzte 25 milioi euro. Hurrengo departamentua gizarte politika, hemen ikusten nahikoa hitz egin degula, 400 milioi euroko langa gainditzen dugu, 600 euro biztanleko kopuru bat inbertituko da, eta hemen apustua jarraitzen dugu egiten. Eta bai epaitu nahiko genuke, kultura lankidetza eta gazteriko departamentua, hemen jetxiera bat ikusten da, 1 bat euroko jetxiera, 1,78, baina kontutan eduki behar ditugu, hemen bazeudela proiektu batzuk amaitutzat eman direnak aurreko urtean, adibidez Ano eta Polikiroldegiko emandako laguntza, eta baita ere ekipamentu deportibotan 3 urteko proiektuak izan direnak amaitutzat izan dira. Beraz, nahiz eta jetxiera bat egon, termino absolutotan, bai esan dezakegu zuzeneko laguntzak 2 milioi eurotan hasiko direla, eta horrek esan nahi du partida iran 1,4ko hazkunde bat dagoela. Beraz, ezoiko partidak kenduko bagenitu, kulturan eta kiroleko departamentuan hazkunde bat edukiko genuke. Horiek danak emango luke Markelek aipatu dituen kopuruak. 983 milioi euroko aurrekontu oso bat, 78 milioi euroko hazkunde batekin, eta 7,39ko hazkundea. Hurrengorrian, saiatu gara islatzen pertsona bakoitzeko. Azkenen, kopuru handi hauek ikusteko era egokia izaten da, pertsona bakoitzeko da nik egiten dutan ekarpena zenba da departamentu bakoitzean edo ekimen bakoitzean. Argi eta garbi apusturik handiena gizarte politikara doa, aipatu dugun bezala, 600 euro pertsonako, hurrengoa ekonomia sustapenen, 160 euro pertsonako, bidazpigituretan 121 euro pertsonako, mugikortasunen 105, kulturan 82 eta ingurumenean 39. Azken hemen islatzen da eta ikus daiteke argi eta garbi, nik pertsona fisiko bezala, gipuzkoar bezala, nire zergetatik gutxi bera nola banatzen diren ordaindutako kopuruak. Eta besterik gabe, hau izango litzateke nire partetik esateko nekona. Bai, egunon guztioi. Markelek ondo aipatu ditu zeintzu diren ardatze nagusiak eta Jokinek banan departamentu bakoitzan zaugarri nagusiak, ez? Nire aldetik bakarrik balorazio bat egitea eta azpimarratzea, ez? Argi dago, aurrekontu bereziak direla, eta lehen aipatu dan bezala, guk politika publikoak bermatzeko ahalegin handia egin dugu, eta noski hemen ikusten da nola politika sozialak erabat bermatuta dauden, eta argi ikusten da. Ez bakarrik zifra aldetik, baizik eta hori izan delako ezinbesteko kriterioa edo irizpidea aurrekontuak egiteko. Baita ere aipatu izan ditugun aukera guztiak erabili ditugula. Zanda hemen defizita eta zorpetze maila erabat erabili dugu, 118 milioi izan den bezala, eta hori zertarako gure krisi garaitik ateratzeko eta etorkizunera begira gure politikak eta gure referentziko zentruak ere bermatzeko. Eta noski, bideratuta baita ere, Europako funtsak jasotzeko eta hori nolabait bideratzeko. Etortzen direnean nolabait aurrekontu hauek prest egongo dira eta gure referentziko prest egongo dira horrei aurre egiteko. Bien, decía que este es un presupuesto que es un presupuesto especial, es un presupuesto absolutamente diferente seguramente a los años anteriores, básicamente porque nunca hemos tenido este nivel de endeudamiento, o por lo menos no en los últimos años, no hemos tenido esta capacidad de adecuar un presupuesto a todas las oportunidades que se nos han presentado y al mismo tiempo garantizar
todas las políticas sociales, todas las políticas públicas que tenemos que hacer frente desde la Diputación Foral de Guipúzcoa, máxime en la situación de crisis sanitaria y económica que estamos viviendo. Se han tenido en cuenta, como se ha dicho anteriormente, pero sí lo quiero subrayar, que nuestra prioridad siempre han sido los sectores más vulnerables, ¿no? Las personas, evidentemente, y también los sectores económicos más vulnerables. También se ha dicho, y ahí estaremos, evidentemente, de acuerdo los dos partidos de Gobierno, hay que hacer un plan de reactivación económica donde los sectores más necesitados tengan los recursos necesarios para hacer frente a la crisis. Y, por tanto, y también, y a esto sí lo quiero subrayar, ya se ha dicho anteriormente, pero quiero subrayarlo también, el potenciar y el garantizar el desarrollo, ¿no? El desarrollo adecuado de los centros de referencia, porque en base a los centros de referencia seremos merecedores de recibir los fondos europeos. Creo que se ha hecho un esfuerzo importantísimo en la Diputación Foral de Guipúzcoa y este presupuesto está perfectamente acorde y preparado para, cuando totalmente imbricado en el acuerdo de Gobierno que suscribimos los dos partidos, tanto el Partido Nacionalista Vasco como el Partido Socialista de Euskadi, y mirando al futuro, evidentemente, pone unas bases que en fin, que en situación de crisis, un presupuesto de una administración pública como es la Diputación Foral de Guipúzcoa crezca un 7,4, creo que es bastante significativo, y lo que significa el hecho de que, bueno, estemos plenamente preparados para hacer frente a esta situación y, al mismo tiempo, pues ayudar y colaborar, ir de la mano de los sectores que necesitan más ayudas, ¿no? Por tanto, personas y sectores vulnerables pues son las prioridades de esta Diputación, y creo que quedan bastante reflejados en las prioridades de este presupuesto. Eta nire aldetik ez daukate esatikorik. Oso ondo, hemendik arrea baldin baduzu zerbait azpimarratzeko beharra, galdera bat, zerbait, zalantzan badaukazu, ointza da momentua. Baduzu galderarik zerbait? Bai, egunon. Esan duzu bi egoera baldintzatzaile egon dirala, batetikan zorpetzea, bestetikan Europako laguntza, baina bata eskutan duzu bestea ez. Hor, Europatik etorri litezkeen diruak nola jaso dituzue aurrekontutan, eta ze eragin izan lezake, beharraina edo espero duzuen laguntzarik ez iristeak. Nik esango nuke, lehenik eta behin ez ditugula gure aurrekontuan sartu diru laguntza horiek. Aurriko estan ditugu eta optimista gara jasoko ditugula. Eta horrek emango duguna da, aukera bizkorrago eta ambizio gehiagoekin apustu ditzeko, horre jarri ditugun apustu nagusietan. Baina, guk uste dugu, gaina hori bera aurrekontuetan sartzea eta proiektu horiek heldutasuna izatea importantea dela diru laguntza horiek jasotzeko. Beraz, konfiantza daukagu. Baina ez daukagu segurantziarik etorriko dirinik. Inork ez daukalako momentu honetan. Orduan, zer gertatzen da, guk egiten duguna da, txertatu Next Generationeko hildo hori gure aurrekontuetan eta bidea zabaldu. Diru hori jaso dezagun. Baina hori zabaltzeko, bide hori zabaltzeko tresna nagusia da proiektu sendoak martxan jartzea eta aurrekontuetan baita ere edukitzea partida espezifiko batzuk proiektu horiek garatzeko. Beraz, alde batetik inork ezin duelako segurantzarik eduki eta ezin dugu ingresoetan partida bat ezarri hortan jokin, ez? Ezin dugu hori egin alde batetik, baina beste batetik konfiantza daukagu egin dugun guztia edukita eta egin dugun guzti horretan garbi dago jarri ditugula martxan fundazioak, proiektua martxan jarri ditugu, lizitatu egin ditugu proiektu batzuk, ez? Adibidez naturklima bera ere, urte hasieran eraikuntza martxan jartzeko aukeran dago, ez? Beraz, alde batetik proiektuen heldutasuna guretzako importantea da, aurrekontuetan txertatzeak ere bigarren mugimendu importantea ekartzen dugu, eta beraz, datorren urte honetan, ez 2021 batean da 2022an baita ere, ezagutuko dugu ze diru laguntza jasoko dugun Europatik, baina konfiantza daukagu jasoko dugula, eta diru laguntza horrek emango diguna da, izugarrizko arnasa proiektu horiek ambizio gehiagoekin da bizkorrago garatzeko. Ez dakit hortik aurrera zuetako zen zerbait hola aipatzeko, jokin presentazio? Bueno, azkenen proiektu estrategikoak gertuak egongo dira, diru hori jasotzeko errealitatetik gertuago baldin badaude. Eta errealitatetik gertuago gotera da, proiektuak aurrekontuan sartu eta abian jarri lehen proiektu horiek hori da pixkat arrazoia. Bai, orduan kontutan edukita diru sarrera jaitsi egingo direla eta aldiz aurrekontua 7 eta zerbaitetan igoko dela, hori guztia zorpetzean oinarrituko da? Bai. Guri
ekonomia batzorde mistoan adostu zena iraian bukaeran zan, defizit aukera, eguneko 0,08ko negatiboa defizit aukera eukitzea. Hori estaltzeko aukera da, zorrarekin egitea. Horregatik, azkenengo urte hauetan egin den lan hori, finantza irakortasunan ikuspuntutik zorra jaisterekin, egoera hobeago baten gaude benetan horrei aurre egiteko eta epe motzeko beharrak eta epe luzeko beharrak eta apostuak aurrekontuetan islatzeko. Sí, en castellano, por favor. Ya veo que hay confianza a la hora de recibir esos fondos europeos para los proyectos que ha diseñado la Diputación. O sea, están bien posicionados. ¿Cuál sería la partida y si hay alguna prioridad en esos proyectos diseñados por parte de la Diputación para recibir esos fondos de Europa? Bueno, el objetivo de establecer en los presupuestos los diferentes proyectos estratégicos, al final todo parte del, como os he dicho antes, del 30 de septiembre, con la Comisión Mixta del Concierto Económico, en el que se habilita la posibilidad de que la Diputación Foral de Guipúzcoa, en este caso, pueda tener un déficit del menos 0,8% sobre el Producto Interior Bruto del 2021. Eso, tomando en consideración el riesgo compartido del concierto económico, en nuestro caso lo que se ha hecho es distribuir esa posibilidad entre la Diputación y los ayuntamientos para que cada uno sea soberano en su decisión. Nos corresponde el 60% de la parte guipuzcoana, que en términos de déficit asciende más o menos a 118 millones de euros. ¿Cómo se sufraga ese déficit? Como os comentado anteriormente, bueno, pues al final el ejercicio que hemos llevado a cabo en los últimos años de reducción de deuda y de sostener nuestras cuentas y efectivamente ser lo suficientemente solventes nos permite en este momento que efectivamente podamos endeudarnos sin comprometer el futuro financiero de la entidad y, en ese sentido, acometer tanto las necesidades del corto plazo como aquellas apuestas que consideramos estratégicas para la reinvención, renovación de determinados sectores en el territorio, tanto en el ámbito del medio ambiente, como puede ser electromovilidad, como puede ser envejecimiento, y que sea una realidad. El hecho de que hayamos querido prever específicamente en los presupuestos partidas exactas para cada tipo de proyecto subyace en el hecho de que desde Europa se presume que van a llegar ciertos fondos y nuestro entendimiento es que en la medida en que en el presupuesto tengamos asignados partidas específicas, pero no solo partidas específicas, sino que se pongan en marcha y estén más cerca de la realidad económica, pues estaremos, a nuestro entender, mucho más cerca de que esos fondos se conviertan también en algo real y cuya ejecución, no hay que olvidar que los fondos europeos tienen un plazo establecido de ejecución. En la medida que nos adelantemos, también seremos capaces de cumplir ese plazo de ejecución para que no tengamos que devolver la devolución por no ser capaces de ejecutarlos. Por lo tanto, lo que estamos intentando es, basándonos en la fortaleza financiera y en las habitaciones que se nos han dado, incorporar partidas, poner en marcha y adelantarnos lo máximo posible para que luego la incorporación de esos fondos se haga de una manera lo más natural y eficiente para todas las partes. Sí, cuando hablamos de la confianza, ¿no? De que las instituciones europeas al final apoyarán los proyectos fundamentales que tiene el territorio de Guipúzcoa, además contemplados, como decía, en Next Euskadi, ¿no? El proyecto Next Generation desde la perspectiva de la Comunidad Autónoma Vasca, ¿no? Ese planteamiento tiene una fortaleza en el territorio de Guipúzcoa y es que no partimos de cero. Partimos ya de 2 años de desarrollo de los proyectos. Hemos puesto sobre la mesa en la rueda de prensa, por ejemplo, el hecho de que Adinberri ya se contempla que más o menos el mes de marzo comenzará sus obras. Por lo tanto, eso ha requerido un proceso muy largo de trabajo y de maduración del proyecto. O Móvil, que en las próximas semanas también inaugurará la sede provisional de Tolosa. Con lo cual, estamos hablando de que el laboratorio de acumulación de energía y de testaje de baterías, que va a ser una referencia europea, ya va a tener un hito muy importante en las próximas semanas en Tolosa. Bueno, hablamos de una madurez evidente de los proyectos que va a acarrear, junto con la contemplación o con la incorporación en las partidas de los presupuestos del territorio de Guipúzcoa, va a acarrear digamos, una buena base que nos lleva a que confiemos realmente que los proyectos europeos, que la visión europea, pues va a conectar con la nuestra. WhatsApp taldetik sartu dira galdera batzuk. Serretik Ikerrek honako galdera egiten du. ¿Qué supondrá a futuro recurrir ahora al déficit de 118 millones?
Bueno, al final supone la economía es por ciclos, obviamente. Nosotros en los últimos años, si algo hemos dicho, es que teníamos que fortalecer la institución para cuando el tiempo cambiase. En épocas de bonanza lo que hemos hecho es reducir deuda y efectivamente fortalecer la institución, y ahora lo que nos compete es seguir siendo lo más estables posibles, seguir atendiendo las necesidades a corto y seguir haciendo esas apuestas de futuro. Lógicamente, el incremento del endeudamiento lo que va a suponer es que en el futuro, esperemos que en algún momento el ciclo cambie también y el viento cambie, bueno, pues tenemos que hacer ese esfuerzo de reducir el endeudamiento como lo hemos venido haciendo los últimos 5 años. Apuntar a la cuestión de que hemos comentado antes, al preparar la rueda de prensa, que seguimos en este aspecto una visión keynesiana, ¿no? Anticíclica. Bueno, que en el momento en que la situación económica es buena, es boyante, lo que hacemos es reducir todo lo que podemos la deuda de la institución, y es lo que hemos hecho estos últimos años. Hablaba de los años 18 y 19 como en ese aspecto paradigmático, ¿no? Pero recuerdo que redujimos una deuda que en su momento se contrajo como consecuencia de la crisis de 2008. 2009, 2010 fueron momentos en los cuales esta institución bueno, pues asumió una deuda muy importante. Y esa deuda ha sido la que poco a poco hemos ido reduciendo, y eso nos ha permitido poder contraer de nuevo una deuda en el momento en que el ciclo ha cambiado. Yo creo que esa perspectiva histórica de estos últimos años es también pertinente. Y si me permitís un apunte muy, como decía ahora Markel, ¿no? Efectivamente hacemos una política anticíclica, pero como hemos dicho los tres en la exposición inicial, ¿no? Estamos utilizando al máximo las oportunidades que tenemos. Yo creo que la señal que se lanza a la sociedad guipuzcoana es precisamente esa, ¿no? Nosotros los endeudamos al máximo, pero los endeudamos al máximo porque también tenemos una solvencia como institución que nos lo podemos permitir, no solamente porque te lo permitan el cambio de normas en ese aspecto, ¿no? O la ley de estabilidad presupuestaria, etcétera, etcétera. Y las apuestas son muy claras, ¿no? Las apuestas son garantizar las competencias propias de la Diputación y, evidentemente, las inversiones que hay que hacer para ser merecedores de esos fondos europeos que podemos recibir, ¿no? Un poco contestando a la pregunta que tú hacías antes también, y que por completar la respuesta, ¿no? Y es el hecho de que nosotros no nos endeudamos porque sí. Creo que es por eso nos hemos tomado nuestro tiempo a hacer este presupuesto. Yo creo que es un presupuesto que tiene una elaboración compleja en sus inicios, pero con unos criterios muy claros. Y es que las apuestas a futuro tienen que ser inversiones absolutamente productivas y que reviertan en nuestra industria y la forma de ser de los guipuzcoanos y nuestra propia estructura económica, ¿no? Y eso queda bien claro en la apuesta de los centros de referencia, como bien decía el diputado general, porque el trabajo de los 4 años anteriores han permitido que no partamos de cero, ¿no? Nosotros no hemos tenido que inventarnos los sectores a los que queríamos apoyar y dónde queríamos invertir para recibir esos fondos europeos, sino lo que hemos hecho es basarnos en el trabajo anterior que se ha realizado en esta Diputación, ¿no? Por tanto, yo creo que están bien encaminados en ese sentido. Sí, con los 118 millones de 2021, ¿a cuánto asciende el global de la deuda del territorio? A 550 millones de euros. Ascenderá a finales de diciembre. También de la SER, Iker pregunta si las ayudas de Europa, ¿qué importancia tienen las ayudas de Europa para Guipúzcoa este 2021 y si se contempla que la ayuda pueda no llegar o llegar de forma tardía? Bueno, es un poco complejo de responder porque el propio procedimiento de los programas de Generation EU es complejo. Es decir, bueno, estamos hablando de financiación europea, pero también estamos hablando de que hay partidas muy importantes en los presupuestos generales del Estado de 2021, 22 y también se prevé que del 23. Con lo cual hablamos de que en 3 años el Estado va a establecer partidas específicas que contemplan la posibilidad de que esas partidas encaminen los fondos europeos. Pero es una apuesta también por parte del Estado que se anticipa. Con lo cual, nosotros lo que hacemos es unirnos a ese proceso y plantear nuestras candidaturas en primer lugar como el propio territorio de Guipúzcoa, pero luego también dentro del programa impulsado por el Gobierno vasco, ¿no? Yo creo que al final lo que hacemos es una apuesta de país en su conjunto, pero dentro de esa apuesta de país el territorio de Guipúzcoa realiza
apuestas específicas guipuzcoanas que tienen que ver con el futuro económico, como decía José Ignacio, de nuestro territorio. Yo, al final, sí observo que en ese aspecto los proyectos que impulsamos recibirán, para nosotros, no voy a decir con toda seguridad, pero con mucha probabilidad, la financiación europea, pero esa financiación vendrá de los presupuestos federales del Estado. Eso introduce un nivel de complejidad en el proceso. Pero así es el proceso y eso es lo que nosotros estamos defendiendo con estos presupuestos, ¿no? El hecho de que pongamos en marcha proyectos que se enganchen a los diferentes trenes que vayan a venir. La última pregunta la hace Conchi desde Onda Cero y pregunta si se va a intentar acordar las cuentas con la oposición y si se va a abrir una ronda de contactos con el resto de formaciones. Bueno, eso ocurre en toda la tramitación presupuestaria. En todos los años que he vivido yo en la Diputación, el proceso es el mismo, ¿no? Empieza el debate en Juntas Generales, en las comisiones, y evidentemente a nosotros políticamente, a los dos partidos que sustentamos este Gobierno, nos interesa recabar el mayor apoyo posible, aunque tengamos mayoría absoluta, pero evidentemente nos interesa que ese proceso sea compartido por el resto de partidos de la oposición. Sabemos que es complejo porque ha sido muy trabajoso elaborar el proyecto. Está muy condicionado por diferentes procesos que son los que hemos citado y que establecen, bueno, en alguna medida un armazón muy potente y muy coherente en este presupuesto, pero evidentemente iremos al resto de partidos de la oposición con una mentalidad abierta y procuraremos recabar el mayor apoyo posible. Bai, barkatu, esan duzue, persona zaharren zaintzan hainbat milioi gehiago inbertituko dituzuela, horietatik 10 zaharren egoitzatan, zertan zehatz, ze partidatan? Bueno, azkenen, 150 milioi euro dia danea, zaharren zaintzan, zaharretxetan eta inbertituko dianak. Azkenen, bueno, hor, dia prestazioetan eta inbertitzen diren kopuruak hor karia daukagu, erakunde bezala, eta osotasunen 15 milioi euroko azkunde bat egongo da, baina partida hori 150 milioi euroko izango da, 219 horien tarten. Baina zehatze zaharren egoitzatan 10 milioi gehiago inbertituko dituzuela esan duzu, 150 horietatik 10 gehiago esan dezagun egoitzatan, zertan zehatze esan dezakezu? Azkenen badaude, zaharretxeen prozesutan zaharretxe batzuk gure tutelapean, zaintzapean hartzen egea, eta bueno, horten uste bideo dela hartuko ditugula horrek ere, azkunde bat eragiten du. Bueno,